Te parlok kublai shibun yepi baro ki baju tenat ban pej akan ke video akan ke channel ban mentah akan ke video ngan ai ki jimentip nga ki kam belaplat da kamegalia basin management agency haki pus jong ki procurement but financial management kabadai ha ka apprenticeship training program te sampai akan ke video hadu bandakot Bapinyo ya ki detail bakamanya na bentakan dekat training belapla daka MBMA te parlok lada PD ibarang thamai ha kane ke channel sngewha ban elaj ya kane ke video ban share sagi parlok ke jongpi bat kumjuru bat subscribe ya kane ka channel ka Meghalaya Basin Management Agency ka code online application yepi na benta ka apprenticeship training program haki pus jong ki procurement but financial management bat kelas tat pan semedia ki application form ko jong pi kadai hadu ka 10 Januari arjar arpsau te na benta kini ki pus jong ki finance ki bdai haki procedure but maintenance of account ki nombor ki pus ki pelat ki don hadu pus bat ha karta ka filam na apply kadai ha karta ka bakat pra adu arpendusnem karta bat kadorshan jokane ka training kadai hadu live nai bat nabanta ka keran pule kishim ki bela pendep ya ka graduate ane post graduate ha ka commerce accountancy ane BBA ane MBA ha ka financial management accounting ane finance lembaga first class ba namanta kini ki post jong ki procurement ki bdai ha ki public procurement principal but procurement learning ki nombak ki post ki pelat ki don handu post bat ha karta ka filam na apply kadai ha karta ka bakat pra hadu arpendusnem karta bat kadorshan jongkane ka training kadai live nai bat namanta ka karan pule kishim ki bela pendap ya ka graduate ha ka commerce lane BBA lane MBA ha ka business but financial management lane procurement but supply chain management lane purchase lane material management lane inventory but logistic lane diploma ha ki procurement but supply chain management but ha ka selection process kadai lengba ka merit kat kum ka mark bat ka personal interview te parlok anda piladap ya kaneka training pilaru banyuk kam ya benta kaneka MBMA te parlok kumno pilap na apply na benta ka MBMA apprenticeship requirement arja arpsau ha ki procurement but financial management te parlok lada pidon kamuan bat ka keran pule filap na apply online yang ba ka via Google Form bat kane ka form ngalabo a description jogane ka video sa check eka bat piha ban sumit aswa ka 10 Januari arjar arpsau hadu ka porsan baje PM te parlok ha kane ka video tang kini jivintip bat ada pidon kano ka pat ka bapi bat sai bha sngabha ban comment ha kane ka video kublai shubon